samhul phatla November ni ruk ania khovel thu tharlang sarte kan han lor le dona ole tun trum chu Mexico ramathil thleng mang hian video bul kan tran ve thung don ani Mexico a chuan an president chuan program anaya heta hian mi puin pung khom tam khop maya mi pa pakhat chuan security ho pal tlangin Mexico president chu ron fo atum tlat mai hi thil thleng zen lo thil thleng kha tak mai ni security ingtin nga pal tlang thei ti hi zona lian takania hemi chungchang hi Mexico a chuan news lian takani ve meka hemi hi bultanan mangang Mexico City of Vantlang in khom na ya chuanin Mexico President Claudia Sheinbaum chuan thu asoya security bridge maktak mai tok security paljutna palchetna ton tlangna maktak mai hathlenga mi pakhat chu mi puizinga tangin Mexico President hiron photum mo mai he thil thleng hian mi pui atilom lo vio maya ven himna chungchanga zona lian taka siam ta mekani Mexico President Claudia Sheinbaum chu khopui hlui khopui chhunga Vantlang in khom na ya mi pakhathina lo khoya fo atuma he thil thleng hi social media vordarania a viral na savio bokani security detail chungchanga ngai to na lian taka siam meka tuna social media darna sa tak video a hian ramchung meise president masaber chu mitam takin an trana mi pa hian zuwa ruini ina langa anung lama tangin ron nei hret kongpuya president hian mi puita chi baya buk lain hepa hian ron pan phei ta ni second enga maza chung chu security personnel tuma anin rol lova hato pa chuan official te chuan an ron manta hepa hian hroi chuak ta ni mosplay chuan alo lom chuwa India rama platform rin tlak berzinga mi mosplay chu Kaushani Mukherjee chuan ron phau chuak le ta ni tini khoi ni chuan kartin jelly spin za som pani don the nia free spin cheng zaman hu thleng don the ni boka cheng jani download choni donga tin Facebook a ida chuak ani chuan cheng jani dang don the ni boka vain cheng jali don the ania I thian te han som vela cheng sang khat jani bona so oma izom ve ni chuan cheng sang ni man hu ba dei thil pe ka oma tin balance hi rang le him taka UPI le bank transfer manga ti thei zungzung ania thlatin za asomnga member te ta na hlok na tel theina affiliate program som thei ni bokani nga khot lai lola comment ka da mang hian mosplay jin kong chu voina tang hian han tran ve ta che Sheinbaum mu thein president Sheinbaum chu mu thein ril ro buaya hachi ai ngala masen thunun le ngala lungai su ti chu athu soi ringwak lawa asoi nia hriatani he footage a hian mi pui thinrim na ni in he footage a hian mi puin thinrim hle ni in a hriata president venim na chungchanga hian security lama zona lian taka ommeka mi pui lungoi lo na chan chu hei hi ani bokani Mexico president lom to te singa chuan president singa me chema sabera hi zelen takin mi pui te nani in contact thina nia mi pui te na in kong kaina tha siama tuma wang hian zelen takin mi pui te adil thrin nia soyani bokani video viral a chuan in comment tu tam tak chuan engwangin nge he poi khoi tu hian president nei taka aron thlen thei ti hi ania maktak main hetiang taka nei theina chana kha enge niang khoya nge bodyguard te anom ti te chu mitam tak zona hani tren kha chuan he security lo cham na lian ber zinga mi ani hialo me antia president chevele ven himna kalpui dan mu thayani lova engwangin nge security anei tlem jelan tirna ani ti te chu on comment dan ani he tu kan bo chela thleng hian Mexico president office chuan thil thleng chungchanga hian official thu chu engman na siam lo thung ani ole kha kan thu ma han ni ta sela US chuan Israel chu Rafah Hamas operative za atanga jani vel tangkhang chua phal sak turin an role mek hi kan video masalama khan kan tar lang to Israel le Gaza Hamas ten in ka hai Donald Trump ro man nai nan kalpui me kania Israel sipai Gaza hian tam takan oma Gaza mun tam tak Israel hian an thunun me kani chu an thunun huam chunga chuan mi pui emo Hamas silai keng pol te tan lu thayani tolova anin sil tlata Israel po mi pui lama an chuak lo boka yellow line an tia anin dai dan na Israel lam a hian silai keng pol te lutum le Israel ti bua hian an man hlel fo maya Israel sipai engamazat hein ka hai chung hian hellam pang hian an that to Israel hian phubalak nan na takin a che ve boka indo thlona mangten an bom buai maya hi ka hai bo chiat na kal sel khania mara chu tuna hian in ka hai
anga yanga kal chhopui le zelania Israel mi le sa boral to te pon kwang chapin Hamas te hian an hlan chhun zom zel ani chuti mek lai chon Israel in athunun na huam chunga hian inka hai nei thleng khan leinhnuai tanel a then chhetwa hian Hamas tamtham tak an la tangkhang nia soi ania pon lama an chuak thei to lova pon lama chuaka Hamas member dang te omna mun a kal tur hian Israel sipai an paltlang angai tlat to maya tuna hian an tangkhang mek nia soi ani ama ero chu inka hai kalpui mek ani wang hian US chuan heng Hamas operative za atanga zani inkar tangkhang mek te hi chhuwa tir turin an thian te omna lama kalphal sak turin Israel chu angen mek ania chuti angani mek lai chuan Israel political leader then khat chuan atam jok chuan ti teang Hamas tangkhang mek te hi chhuwa zalen an ni tur ani lo ti hi ani kan tu le fa te an thata kan mi le sa te an thata min rot chimi tumin October ni sari san hele somni pathum khan an ron chea ka tiang khan khamini khan sangka jani lai kan mi le sa an thata ni kha chung kan mi le sa te thi sen kai tu heng helpol te hi engwang ne kan chuang ti hlum na chance thatak ani mai lo mi ani lo chuan man na chance thatak ani ti te chu Israel lam leader tamjok ngai dan ani mek bok maro chu tu na inka hai siam tu US chuan Rafa a Hamas operative za atanga zani lei noi tangkhang mek te chhuaturin Israel na taken anor mek thung Gaza chimlam Rafa a yellow line an ti rin eng chung Israel thunun na huam chunga lei noi tombuk tanel network a in khwarte Hamas member za atanga zani vel chu him taka chhuwa tir turin Israel US chuan normek ni in Middle Eastern diplomat te chuan an tarlang Washington chuan he malak na hi Hamas fighter te tana decommissioning le amnesty malak na zau zok siam na turin pilot program mangin angai ni in na tarlanga hei hi US President Donald Trump an gazabuena ti top tura tuna inka haya nei mek point somni na khana tel hani he ruwa manna hnuaiah hian fighter te chuan an ral thuam te Kiryat Gata US kai hruai Civil Military Coordination Center official te hnena an hlananga third country a him taka an kal theina tur pasei spek an ni dona yellow line thanglama Hamas thunun na hmuna an hnung tol phal sak an niang third country hanti kan Israel nilo Gaza nilo ram dang soina ani US chuan he malak na chungchanga hian Israel le Turkey nen na satakin choi hona an lo nei to bokani kha Israel chuan he ruam man na hi a hnol ngal mai lo ma se operative zongzong te zalen taka chhuwa zalen ngot chu Israel tan thil harsa ni an daudala Israel mi te beina hian mi then khat heng Hamas zinga mi then khat te hi anin rol nge ani ti te ania he wangin Israel mi pui thana in nam noi Hamas te nungdama oma chhuwa zalen ral thom tung ma se chhuwa zalen ngot kha Israel chuan angai ngam lo hei hi angai tu azong ani lovani Washington ina rotna an siam a hianin trama ruwa manna point rukna a khan cheng taken oma chuta chuan hostage zongzong te chu roi kir le an ni huna Hamas member amonam zonga kaldu te tan ral thuam tun turani in pe te chu ngai damna pe kan niang Hamas member Gaza chuasan du te chu ram then khat Israel ni lo Gaza ni lo ram pon lam an mani dong song duan omani chuan chuta chuan him takin an kal thayang an kal theina tur mala kan yang ti te trama ro manna pokhana telani chumi ro manna kailon do kai tu poimo takani theina turin tuna Gaza chimlam Rafa a Hamas tangkhang mek te hi chua turin US chuan angen mek ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he framework hi September thla White House a Donald Trump an tlang jar masak ber trum khan trama ro manna khalo pom to ni Mase October ni kwa Israel le Hamas in remna khana tir lama in ka hai nei IDF in hnuk dok a hostage in thleng ton na awma humanitarian aid te pe kani theina tan chau Israel khan an rem tia Netanyahu po khan rem ti ania anule thilom zel tur chu Israel chuan an pum tel lo nia soi ani bokani chuwangin passage safe passage chungchanga Hamas tangkhang te him taka an chhuwa theidan tura hian zona lian taka lo om mi pui ma Netanyahu hian kong khau zok kan zo me kong khir zok kan zo me kani karma sakhan office chuan thu chhuwa siamin Israel chuan Hamas fighter khur chunga lo om
lein hnuai lo om te hi him taka an kalna tur a pe dawn lo ni in tatina hu khan kar masa khan lo sei to a US official pakhat chuan The Times of Israel a ril danin Egypt le Qatar mediator biagram na thok te chuan October ni somni paret khan Hamas ne na he Paul hian yellow line na Israel lamatanga an fighter an chuatir lo chuan Israel beina laka an lulut thei ni in an lo sei to a Qatar le Egypt chuan arang theyang berin Israel thunun na hnoya Hamas la cham bang ten chulai mun chu chua san turin vau khan an lo petowa tianga ni le chuan Israel beina hnoya inom palma yang ti in vau khana lo pe chuak to in tunkar tir lam khan IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan lo sei to a political official te hna Israel ina hun rei tak an mi le sa ruang Hamas tena an lo lak to Lieutenant Hadar Goldin ruang chu Rafah tanga Hamas ten Israel kota an hlanan ni chuan Hamas member tang khang te tan chua theina condition tam tak om thei don ni in rotna lo siam to a Israel defense official thren khat chuan Goldin ruang hi kumsan le som pali ga zawar la ya Hamas tena an tha kha ania an ruk bo nuwa Rafah ten networka an da ani official te seidanin IDF chuan Goldin ruang hi abo mai an hlau thon thu an soya hewang hian a omna hmun nia soitanel hi IDF chuan an beitu lo pok ani kha masen hu IDF chuan Goldin ruang chu chulai hmuna chuan da ani ngei ti fin fiana an nei lova ama report om te chu an chui chiang hlei thei lovani sipai te chuan operative tang then khat chuan ruang omna hi an hre mai thei ni in an soya hi Rafah chimlam hmun danga pawni mai thei bok ole Lebanon chimlama IDF chuan ron hmangin beipui an thlak chhun zoma heta hian Hezbollah Radwan Force operative lal pakhata thi ole hi pohi kan puangun viau me ama ero chu thil thleng thar zel ani wang hian puang lo thei kan ni lo kan an tar lang le zokani Israel le Hezbollah inkara boruak so sang taka om thina Hamas puinan khan Hezbollah te hian Israel an beyani kha Israel hi ado theina inatlin tak lo wangin Lebanon chimlama lutin Israel sipai tam tham tak mai chuan Lebanon a Hezbollah mun ma anan suar tluan ta tak taka bepuan thlaka indo thlona mangten Hezbollah chaklak na pon lampanga khopui lian Lebanon ramril lampang te han suar tluan boka Lebanon khopui thlengin anan shoot kwala Lebanon khopui then khat thlengin an han shoot kwala Hezbollah roi tulok berberan thia tin pager mangin Israel chuan atimang ang viau boka ne ka inbiak pona tana keini lamin kan lo hret walki toki tiang kha pager tia soyani boka khang pager kha an hek saka wangin Israel khan hek saka wangin Hezbollah pager tam tak an pai lai kha apuak na sa ni kha tam tak an thi pha nge nge a tren khat chu an taksa hek hok mai ang chi an tianga ngaram tuilei lo om pha ta tam tak an om boka ni khathil thlenga wang khan Hezbollah an mang ang viau maya tin pager mang thin ram enga mozat pon lo thona nei pha viawani kha chudiang khop chuan Israel le Hezbollah te hian lo in beiton to ni Israel Defense Force chuan Imin Khan Lebanon chimlama drone mangin Hezbollah terror group elite Radwan Force member pakhatan thata he be puithlana hian mi pakhat aliam bok ni in Lebanon Health Ministry chuan atarlang operative an thata khi Hussein Jabardip ania Israel ram le mi puila ka fir fek benan na sa tak local pui to tu le ro manalo siam to tu ani Lebanon chimlam khopui bars rahal bula kar chu beyani a hekar hi chhevia mai hekar hi tuna Hussein Jabardi pakhal me kania eta hian ma hi boral chiang hle athi chiang hle ani Lebanon State Encol National News Agency chuan he poi khoina hi school bulmaya thlengani thu soin zirlai jinga hlau thong GI tam takanom phani tin asoi November san la somni palia Lebanon in ka hai nei tana ni tangkhan IDF se hian be pui thlakna kalpuin in ka hai Hezbollah dan bo chetna wangin Israel hian in be pui thlakna mangin anuai thina operative zathum somthum chuang in ka hai chung hian tha an ni towa thlama sa chung ringot po khan Hezbollah somni borvel Israel chona da thale manani Israel chona operative te hian in ka hai thutlung an bo chiani na soya hei wang hian IDF chona taka vong halin chande tan ni tur thu an hril ngal mi zela Israel chuan cholni po khan Hezbollah laga be pui thlakna
zauzo ka an kalpui tur mang khan vau khan nan lo ti chuak to a defense minister Israel ka chuan he Hezbollah hi me manga in khel thin an nia Lebanon president point a mang tangkai me ka ni ati Hezbollah hi in dolai khan na sa takin an chak lo to a Israel ne na in belai an bewung wanglai ni kumlam te khan na sa takin an lo chak to lova an missile tam tak an chan to a an ho tu lok deuh zong zong an chan to nge ani Lebanon president Joseph Aoun chuan Israel ne na in biak na nei phut thu a soinon le a Israel hian a din hmun la soi fe lova a bei chun zom zel thri ani o puan tur tam tak hi om ma se khati china khan kan han du tok le anga Russia Ukraine lam ban la boy me vio ma in do na avung chhotial tial boka Russia hian Ukraine kho chak lam kho pui Pogrov chu lak tumin an beina savio mai Pogrov kho pui chunga hian an lut to a Ukraine si paiten in beina lian tak a chuak mek nia soyani he Pogrov fi kum khat chung zat Russia si paide chon lak tumin an lo bei to a mara chu Ukraine sipai hian mun mang het tak an nei bunker nen barricade nen indan na thatak an nei wang hian Russia sipai te hian an chutlang mai thei bik lova tun haya na zokin Russia che a sipai ponoi khat sing sari borvel je thelai Pogrov beitur hian atira chuwangin ma an son ta nia soi ani hi chiang zokin isa zote channel lama khanin lo ngai thladon nia ole khati china khan kan du to kanga khovel thil thleng tharin do na tu tharle rambel buena te he channel a hen ti chho thena nia in longa chang zel don nia du tok le photang